دم باش رزدارن هجا رزدارن دلال ده و پادکست خواه ایروده مهوانه که می هجا نجیب قراداغیه از باورد که من همیجی و نازدکینه ده دعوت کرنا میا ایرو مخواستی ام رزدار نجیب قراداغی را باخوین گلکترین مخواست ام پرسپکتیف ها کرد یا کردی فلسفه ها کرد چا زانستین جواکی دنیرن چارا سرین و چنه طیبت مجارا جنده جنئولوژی وک زانستک هاتی کتی پیش وک آلترناتیف باش هاتی خودانی پیش جدر و زانست جواکی یا مینستریم یا دترمینیست یا پوزیتیویست هلمک نویا ده جنئولوژی زانست جن هلمک نویا دنوا نقاجن زانستین جواکی ده ایرو گلکترین لسر مجارا جن تندی پنابری و به و گردایی به هم پرسین مهبن به دستور آوا از خواستم پرسا خواه یکم رزدار نجیب قراداغی راب که ما از گلک سپاس دکم دسری ده هناتین گلک سپاس باوجیش با اف درفت دست خوش تو پودکاست شده که کاری که گلکی باشه هر هفین از و میجوان است که ما لی مهوان مجوان است که از باردی که ما اگر پیچه که نج پیچن حافظه خواه ناز بکن سر اکران ها و جو گلک پیشکشی کریه نجیب قراداغی اون کنیم پیچه که بحث خوش مرا بکنه و بوی و گردای کار اون دکینه کرم بکن گلک سپاس از نجیب قراداغی از جه باشوری کردستانی مش باشوری سلیمانی لدایک بوم البته 18 سال خباتی منی دنابا راگهاندنی ده هبو خبات منی راگهاندن جی روشنامه جیانی آزاد ل باشوری کردستانی دست پیکر و من نابا تفگر آزادی جنی کرده دست بته کشینه کر و دنابا خباتی چاپ منی ده بیگمان زمانی که گله که گرینگ چه بوم و مجارن کو ایرو ام ایرانی لسروی نقاش بکن 2016 وشون داجی از دنابا اکادمیا ژنئولوژی ده چالاکم و زیرتر ام با کاری لیکولین کاری پروردکاری و همان دمیدا لسر زانستا ژنئولوژی کار دکن یعنی ژنئولوژی نه بیشتر پناسک کو کرد ناس ناکنه یعنی پناسک ت ناس کرن بلکه جی عالیه و اکادمیک گلکتر هات و ناس کرن اون کنیم پچه که ژنئولوژی جمرا وکینا پناسه بکنه جکیده چهات خود دسپیره کی جان فلسفه بله البته ژنئولوژی وکی پیو نویه راستی دزانستین جواکی دا پیو کی نویه جن بیگمان هند دزانن زمانی کردی دا جن چافکانی خوش جیانی جینگه و جوانه دگریه و ده همان دمه دا لوژی هند دزانن یعنی پیو کی گریکیه و وکی زانین زانست فیر بوین یعنی جوی چافکانی خود دگریه وکی پیو نویه یعنی ده پرتوکا سوسیولوژیا آزادیا ریبر آپو هاتیه و دما اف پیو جی درخست هوله پیشنیاری گاوی کی کرد زانستین جواکی دا گاوی کی پر رادیکال زانستین جواکی دا یعنی سر بنگاه رخنه چما یعنی او پیدویک یعنی بوی رنگی چه بیکو یعنی زانست یک آلترناتیف به یعنی زانستین هیئه جواکی ماترا پرزگیری کن گلان نده کرنا بله بری از ولم سلوی برسوا وی پرسیوا پرگرینگ دبینم کو داره دا پرتو که دا قلا ژنئولوژی کریه چما احتیاج دیتیه ژنئولوژی وکی زانستی که جواکی پیش بکویه سیبشن گرینگیه پرتو که دا پرتو که سوسیولوژی آزادی دا قلا یعنی ژنئولوژی دکا و پیشنیاری پیشخستناوی زانست جواکی دکا یک دما بحثا فمینیزم دکا دما بحثا پرزیرکن جواکی دکا و بیگمان بیدری دا بحثا سکسیزم یعنی جی امبیجن زاین پرستی دکا بش سیهمین جی دما بحثا دیموگرافیا دکا یعنی دیموگرافیا با نرینا فلسفه مدرنیته دموکراتیک نه دموگرافی که کو ام هرتم زانستن جواکی ام دبستن پیناسیا بیتنه با زده بونه یعنی شینی آنجی ام بیشن برنو جدایک بونه تی پیناسا کرن چما اف زانست هات درکت هولیه و چما حوجه داری هات دیتن
بێگومان ئەف پرسێکی پڕ گرنگە ڕاستی دەبێت و پڕ گیان داژی ئەف پرس بە سەدان جار هات پێ پێشیامە زەمینێن و ئەم دەما لەسەر ژینۆلۆژی قاش دەکەن بێگومان پڕ عالیم دەکارن لەسەروی پرسی بەرسف بدەن یەک عالیوی ئەوە چما ناو جوواکە کووردا دەرکەت ئەف یعنی ژینۆلۆژی بۆ خۆ دیالکتیکێکیوی تێوری پراکتیکی هەیەدن تێکۆشینە 5 ساڵی تەبگەرە ئازادیە کوردستانێدا لەسەر بنگەها بەرسفدایینە دەستپێکی حوجەداریەکە هوندورین یابی جوواکی دەرکەتیە لێ هەر بە دەمێرا دەما نیقاش لەسەر ژینۆلۆژی پێش دەکەت مەدیت ژینۆلۆژی سنووری خۆ دەرباز دەکە یعنی سنووری کوردستان سنووری ئەتنیک سنووری ڕنگ دەرباز دەکە و بەرسوی احتیاجیان جوواکێندنجی دەدا نەتەنێ ینی جوواکە کورد ئەنجی ژنی کورد چماش بەرک و ما تو دەزانی ینی ئەم هەردوو کوردن ji دوو پارچەی جورایی کوردستانێنە بن دوو شێوازیان بەلکی هەنێک جودا ببن لێ بن دوو ڕێبازیان داگیرکەریە دەولەتا ترک و دەولەتا عێراقیدا ئەمە ینی خوێندیە پەروەردەیامە لێهوربوونامە مەزنبوونامە دناواوی ینی کەش و فەزایە ئەم بێژن کۆنتترۆل کریژ عالی دەولەت و بافسەلاری ینی ئەم وێ دەرێدا پەروەردە بوونە مەزن بوونە مە نە دیرۆکە خۆ نە هەبوونا خۆ نە ناسنامەیە خۆ مە لەسەر ڕێی پەروەردە نەدیتە یعنی د پەروەردەی فەرمیدا مە نەدیتە پەروەردەیە فەرمیدا یانجی پەروەردەی دنداژی پەروەردەی دنداژی ڕاستیژی فەزایەکی کوتۆ خۆ ناز بکەی وەکی جوواکێکی کورد ئەم کینە ئەم چینە تایبەتمەندیان ئەم چما داگیرکردینە یعنی چما ژن داگیرکردە مەسەن تۆ هەر لە هور و کوور لە بەڕێبازی ژینۆلۆژی دەمامە لێکۆڵین دەکرد ینی بێگومان ینی ئەم پاڵا خۆ دەدەن تێکۆشینێکی 5 ساڵ و پڕ ڕێبازیان جودا جودا ینی هاتیە ئافراندن ji بۆ خۆ ناسکردن ینی جوواکێکی دەستپێکی هەبوو ناوی هاتیە ئینکارکردن هەبوو ناوی هاتیە شخۆڵێ خواستنە شخۆڵی وەرێ ڕاکردن هاتیە داگیرکردن ینی نەجارێ هاتیە داگیرکردن دو هوندری جوواک بۆ خۆش داژی قاتێکی دنی داگیرکەری سەر ژن چێ بووە ینی هەبوونێکی کو پڕعالی هاتیە داگیرکردن ینی هەم کۆلۆنیەکی ناونەتەویە هەم کۆلۆنیا دەوڵەتێن هەرێمی داگیرکەرە هەم هەمان دەمێدا دناوە خۆداژی ئەv هەلبراندنا زیهنیەتە چینایەتی زیهنیەتە داگیرکەری لەسەر جوواکێ بە ڕێبازیان جودا جودا ویژی هەڵبراندیە مەسەرەن مێرسالاری دناوە جوواکێدا ینی هەم شاخی خۆبەردایە ئەم ڕیا خۆبەردایە ناوە زیهنیەتە مێر هەم زیهنیەتە ژن ینی جوواکێکی ئیدی نەما خۆ ناز دەکە ینی نەما خۆ لە خۆ سەروەختە ji بۆ ویژی ژینۆلۆژی دەستپێکێدا بەرسڤە حوجەداریەکی هوندورین ینی لەسەر ئەساسی ئەو دیالکتیکە تەوری پراکتیکی دەرکەتیە مەسەرەن میناک ئەس بێژم دناوە تەبگەرە ئازادیە کوردستانێدا پێیوە ئەم چاوا ژیان بکەن پێیوێکی پڕ ئەوە مەسەن چاوا ئەم کێن ئەم چاوا ژیان بکەن ئەم دەما لە بەرسڤە چاوا ژیان بکەن بگەڕێن ئەم بە ڕێبازی دەولەت لە بەرسوی ناگەڕێن ji ber ku di rêbazî dewlet de tekrankirin heye tahakküm heye înkarkirin heye tehekküm heye tiştên em heta ji zanînge min bi xwe zanîngeh xelas kiriye li zanîngeha Mustansiriyeya Bexdadê min 4 sal xwend min nezanî ji bo çi xwend yani ew zanistekî min xwendiye çi qas dekarê faydeya wî ji bo civakê hebe me di nava yanî قادا ئامادەیی دەدەما مە دەخوێن مە دیرۆک دەخوێن مە دیرۆکە قادسیە دەخوێن ئەم مە دەست پێ کرد مە خلاص کرد مە دەزانی ئەv دیرۆک چییە ئەم دەخوێنن yani ئەو دیرۆکی yani دیرۆکۆ کوردۆ ڤقەتۆ یا ئەن yani بژم هێلمێک نینن ئەنژ ez birim tekîlek ne ku em pêra danînin ji ber wê an jî bi berfirehtir yani ne civakî ye ew dîrok ser yek te îfade nake dîrokekî hatiye nivîsandin bi destî desaladdaran hatiye nivîsandin û hertim qehremanên împaratoryan e sultanan in dewlet serok dewletin qehremanên yek û şerên dagîrkerî ew kirine yanî
تو میناک از بخوا من دیروک لباشوری کردستان دما خوندیه همو دیروکن یک عالی دبیجه فتح کرن دبیجه دیروکا مثلا ناسیونالیزم عرب ام دخوینن دیروکا اسلام ام دخوینن اما تشتی که تا ifade ناکا برواجی یعنی تا جاره که دن جنوب داگیر دکا یعنی تو زاروکی دکوی ناف سازیان دولته دولت هم به زانین خود تداگیر دکا هم تا آماده دکا جبوی کو ببی آموره که هری باش جبو جنوب هالبراندنا ذهنیت دولت دناوا جواکی دا یعنی اساسی خود اگر تعبیر جی خود بیت تدکا سیخور دناوا جواکی دا تدکا آموره که جنوب داگیر کرن جبو بیجی اف لهمبر یعنی لهمبر وی پرسا هری گرنگ یکو ریبر اپو کردنا با تفجر آزادی کردستان دا ام شوا جیان بکن و باوری من پرسه کی فلسفیک کی وصایا پرسه کی فلسفیک پرسه کی جیانی پرسه کی پارادایمیه یعنی بنیدا او پارادایم ده هجینه کو مروف لسر اساسی وی تی کولا کرن تی داگیر کرن و دو قادجی جن تی داگیر کرن مثلا تنی داگیر نا تنی جواکی کی داگیر ناکا ده شخصی جنه دا جواک توای داگیر دکا و اف داگیر کری هر ملی کولین کر مدید داگیر کری نتنیا گیری دایی 100 سالی داویه به دولت نتویا کل روشلات ناوینه چه بویه اف داگیر کری ده چه حتی آوابونا هیرارشی ده چه حتی آوابونا مرسالاری ده چه حتی آوابونا دولت شارین یکمین یکو بونه مالزاروکا یکمین اولین تک خدایی یعنی جی ام ببیجن میتولوژیان کو ذهنیت برنگی کی پر بقرنازی ذهنیت جواکان داگیر کرنه و ده شخصی جنه دا شکاندنه کی مزن چکرنه دناوا جواکی دا جبوی جی فهم کرن به زانستین جواکی یه هی زحمته تو نکاریش برکو نجن هجای دیتنواکی هبونه کی جواکی هبونه کی دیروکی هبونه کی کلتوری وری فهم کرن ام دزانستین دولت دا دزانستین ام بیجن پوزیتیویست دا دزانستین هییه سیستم دا جن تنیاوکی هبونه کی بیولوژی هورمون مالزاروک مثلا زاروکاتین سر دنیای وکی هبونه کی بیولوژی و سکسوالیته هاتیه لکولین کرن یعنی جوی زدتر نینه یعنی دزوردانا از ام نابیجن ام جنولوژی وکی زانستا یکمین و تکانه یکو اما ام دزوردانه که رادیکال زانستین جواکی دادن ام باش دزانن کو پیلن جدا فمینیزم کسایتیان بگیره اکادمیسیانان بگیره توریسیانان بگیره دیروگزانان بگیره یعنی لسد شیعتیا زانست پرس خیس یعنی بنی وی خیس کرنه پرسیاران آوا کرنه پرسیاران کور کرنه کو زانست نبی عالیه زانست زاین پرسته و آلیگری دولته مونوپولا دولت دایا و مرسالاره زاین پرسته مرسالاره آلیگری دولتی آلیگری پیروا قازانجا هری زیده یعنی اگر وصانه به نها ام زمانی که دا جیان دکن کو زیده تری 200 شاخن زانستین جواکی هی زانستین خوزایی هی نوصا بله یعنی مروف بپرسه او قاس زانست هي او قاس پیشکتنی تکنیک و تکنولوژیا هي چما او قاس شر هي چما او قاس کوجبری هي چما او قاس برشیبون هي تندی هي چما او قاس شدت تندی هي دنوا جواکی دا چما او قاس استثمار کردن انسان هي اما اسپریا یعنی زانکویا یا زانانگهان یعنی گلکترین یونیورسیته مهاتین آواکیرن یعنی مبستا و او بی وادگوتو اما بینه پرزگیره که جواک چاره سر بکینه یعنی بوه مبستی هاته لی
هون بجین یعنی تشتکی به وی رنگی نهاتیه کرن و جوخواج دیاره یعنی بشرن جهانی یکمین دویمین سیمین يعني بلكي نها دناوا قادين زانستين جواكي دا يعني برنجكي جدا خواصنا اف بيقومان ام دما ام بحث ام رخنا لزانستين جواكي دا كن ام دوي شياري جدانكو يعني ام دوي آگاهي دانا كو دناوا قادين زانستين جواكي زانينگهان داجي اف گنگشه هيا اعتراضك هيا مثلا بخو انتردسبلينري لسر اساسي بي دركتيه راسته چما جبركو مثلا قادين جدا مثلا تو بخو كسيكي لسه قاده پسیکولوژی دا کار دکینه وصا بله قاده پسیکولوژی مثلا شواب ایکولوژی را به تندرستی را سوسیولوژی را به سوسیولوژی را شوا هاتیه پارچه کرن مثلا میناک به آبوری را به پرورده را تی پارچه کرن مثلا میناک اگر کسی کی تی جمع دردی خوی یا درونی دبیجه بیگمان جنگه که لحاتیه گرینگ مرو فهم که خوارنه که دخوا جنگه که تدا پرورده بوده تدا مزن بوده تکلیان که در دوراوی هیا اف گرینگش برکو هر تشتکی انسان باندور دکه یعنی جواگ بن باندورا پرتش تندر دوری خداه جبوی جی اگر جنگه که تندرست تو نبیه کو اف گریدانا به هفره چه بکه بتنیا بقاده کی را گرتن نابه و درمه دناف قادين زانستيان جواكي ديجدا اف انتردسبلينري دما دركت رخنيك لسر اساسي ذهنيته بوزيتيفيزم دردك بيكو قادان لهدو پارچه دکا بله یعنی پوزیتیویسم اون کنیم بچکی و وکین چونگو مثلا یعنی پوزیتیویسم یعنی وقت پناسه که لگوهم رو خوشته یعنی پوزیتیو یعنی جوته ل اساس خود ربازن و یونتمن او بکارتینه بلکه جی جداهی هری مازن یا ژنئولوژی جزانستن دنیه پوزیتیویست یه دترمینیست دیگه جی بچکی بعد خوازم بچکی اون بحث ربازن خواب بکین و ربازن پوزیتیویسم اون یعنی جدابینا هوا جکی دست پید کی زانی دما اما نقاشن سر ژنئولوژی ما پیش خست ام لقادن كنا كارينا ببن برسف ام جريان يعني بيجومان عليك دن داجي جريك ام يراستي ببيجن كو ام يعني جواكن بررنگ هيا وجواكن كو ديناميكن وان جدا هيا اما او زانستي يكو ده هري كم ده سياسات صالي داويدا يعني ده نابند اوروبا دا بيش دكوي همو قادن جدا جدا يزانستي مثلا جواك ناسيا كل سدستي اغوست كومت بيش دكوي انثروبولوژي بيش دكوي قادن جدا جدا بيش دكوي مي ازميناكي كي بدم دما انثروپولوژی کم جار پیش دکوی به باوری من یک جتشتن هری زیاده یعنی انثروپولوژی فایده دا داگیر کردن راستم اما ربازه کی هری زیاده فایده وی هست راستم اما دیسیپلینه که بجن یعنی وقت میتینگر هاتیه کولونیالیست هاتیه یعنی انثروپولوژی یعنی انثروپولوژی پچک جوه وقتا یا بیا زانست کی جواکی بیگمان تو دچی نام جواکی کی اگر کوکا وی جواکی جواک بون لبه دری چوا پیش کتیه انسان چوا شکل گرتیه تو لیکولین دکی ده همان دمه ده آگاهیان کم دکی آلیه وای ضعیف جی تو دبینی آلیوانی هی بهیز دبینی آلیوانی ضعیف دبینی پتانسیل که کوله بدی نه اف داگیر کری هینا جی دوام دکا راستی جی هینا دوام دکا انسانان بناوی اکادمی دا لیکولین زانینگاهان دا هینا جی از بری چند ماهان از باشوری افریقا بوم یعنی هینا جی اکادمیسیانن توریسیانن یعنی ام ببیجن کسی هم کد خوازن لیکولین بکن ده قادین زانینگاهانی اروپایی هاتن لیکولین دکن لباشوری افریقا یعنی جواکن جدا لیکولین دکن نتنی افریقا لجیان دنجی ما 2023 جی لکنیا ویتشتیدید تین لیکولین دکن طبی اف لیکولین چما دکن یعنی او رباز دمکی بریجی کار کریه یعنی فایدهش بوان دایش بری او ربازی کی کو به وان شاخن زانستین جواکی داگیر کری تی پیش خستن دچن بن ناوی لیکولینه دا جواکان ناز دکن یعنی پتانسیل وان ناز دکن نه داگیر کری کی مزن لسروی اساسی ویتی او کرین مثلا انسانا گریدان وان با آخ گریدان وان با انرژیا کل سر آخ وان تی هلبرین یعنی ام ببیجن آف توف وان
تشتین کو گریدای جواکنه یعنی یه جواکنه تین داگیر کرن چوا تین داگیر کرن پتانسیل لیو داری تین او کرن مینا از وکی مینا کی بیشم زانستا جیولوژی زانستا یه ناسکرنا ارد و کبر نها بری دمکی جنکی یعنی او وکی پر یعنی بس شانازی جدی بیجه جنکی کرد لکولین کریا لچن هریمن کردستانی از نخوازم ناویوان هریمان بیجم دبیجه لویجی یورانیوم هیا لویجی اف فلان تشت هیا لویجی ویجی فلان مینرال هیا نه ام دزانن نها هیزن هجمونیک یا دنیایی چوا لچافکانیا وان مینرالن یعنی دگمن یعنی نایاب چی دبیجن یعنی یه بقیمتی نادر تدیتن یه نادر تندیتن نها و بشانازی جوا که کو انسان کی تشتکی پر او کشف کریه اساسی خو اف گازی کرنا داگیر کریه که داگیر کریه کی نویش برکو هیزن هجمونیک جبو پیش خستنا تکنولوژیا سلاح تکنولوژیا یکو اساسی خدا ام تنی انجام منوانی داگیر کری ام دبینن یعنی بانگوازی کش بود داگیر کری از پر دور نکوم وان شاخن یعنی جواک ناسی یه زانستین جواکی بیان جی زانستین یعنی خوزایی بی اگر نکوی خدمتا جواکه بدمیش بود داگیر کریه جبو مونوپول کرنیه جبر بیجی و ام زانی جی نا که ناف ده جی خدمتی یعنی ام راستی جی انجام دبینین میناک بجیم مثلا ده بشا خوده از دهمان دمه یعنی وی جی از کار دکیم جهک دی جی از کار دکیم میناک بجیم هر روش نخوشنه ام درمانی دادن ما یعنی مثلا نخوشه که روزه بلکی 10 هب درمان دستینه یعنی نو اف بیا وک اندستریه که بیا وک سیستمه که هاتی آوا کرن کد بجی مثلا میناک پرزگیری کن تی درونی هنه برسوا و یعنی بجیم رچته و گلکترین دنوا درمانی ده تدیتن براستی مثلا تو دما لیدنری تو بجی عجبا یعنی آلترناتیفک دینین یعنی مثلا جواک بون جویت تاکی کسی در که و پچک دهندوری خود هنتشتا برسف بکی جواکی را تکیلیه که دونه اف کس دکاره باش ببه آنابه براستی جه دکاره باش ببه که افاتی صدان جراحاتی اثبات کنن تو ناف اشیرا خود بی تو ناف قبیله خود بی تو ناف مالبات خود بی تکیلیه تب جواکی را هبن گل کمتر تو پدوی درماناتینین لی رخ موجی یعنی پروتکلن دکتر دنویسن پسیاتریست دنویسن دکتر دنویسن از نوا رخنتیم براستی اعتراضی که و جدی هست دنوا سیستم ده او جویتشته اعتراض کن لد رخم کو او اعتراض جدی کنه پروتکل و قانون کیه و ماکزاگونه کیه یعنی مجبورن یک بجا از حکیمم از دکترم لازمه و گروه پروتکل بچه رخم کو دوزانه جه انجام نینجه یعنی افجی پچک بێگومان بنێرە نەها مرۆڤ هەبوونێکی جوواکیە ینی جوواکە خۆ نەکاری وەکی ماسێکی بەحرێدا دەرخەی نەها قادا ینی دەروون ناسی بۆ خۆ ئەساسی خۆدا قادێکە و هەر چوویە بە کریزیان جوواکی یەک و جبەر ذهنیەتە دەسەڵاتداری جبەر ذهنیەتە مێر سالاری جبەر ذهنیەتە سرمایه‌داری پیشکتیه نها گیشتی است کی کریزی پر مزن اجواکی کریزی پر مزن درونی برای چما او قص کریزین درونی ناو جواکی داتو نبویه جبر کو انسان به جواک بونا خورا یعنی هبویه یعنی هبونا تا ناو جواکی خدا تهبونا خودیتیه نها فرد پرستی ام لأوروبا نام دبینن یعنی او قص قادن او قص زانستین شاخین جدای زانستین جواکی هنا لی کریزی کی پر مزن آجواکی لأوروبا جواک بون او قص لاواز بویه ایدی نوا مالباتی کی دا مروف به هفدورا علاقه دار نابن یعنی جه تنیبونی بگیره جه دپرسیون بگیره جه استرسین بازدانه روزانه جیانی بگیره جنة تربوينا معنويات يعني جبالكم معنويات كريزة كي پر مزنة لبيدريا يعني يك جواكبون كريزة كي مزنة يعني جبالكم جواكبون راستيجي هالوشيا مثلا ام د كامبين جينولوجي دا د نقاشين مي جروبين جدايا جينولوجي دا
ئەمی پڕ بە کوراهی هیز دەکەن ناو جوواکێندندا ینی تشتێکی و ئەم هین ینی جوواکە کورد ڕاستیژی جوواکێکە لە ئەوروپاژی ینی ڕەغمی ئەو قەس شەڕ ئەو قەس ینی کۆچبەری دیسان لە ئەوروپاژی بە هەفتوو دەگرن لە گور هات ینی تشتێکی بەلکیژی میستی خویاوبیکە ئەوەنجی ئەس بژێ موجزە خویاوبیکە ینی گور هەوە چییە ئەف مثلا ڕاستە ینی ڕوخمێ هەر ڕوخاندنان ینی ڕوخاندن بر ماڵتێن خڕایکردن گەل کۆچ دیکێ ژخوا ئەف کۆچ سەرێ خوا مژارێک سەرێکە ینی یا کوردال ینی چییە ئەو یا کووردا ینی تایبەت ji بووی کووردا ینی چما کورد مەسەلە ji wê de hêzê digirin an jî gelektir xwe bi wê digirin gur hava wek دەزانی کورد دەما کۆچبەر دەبن بێگومان ئەنجامی داگیرگەریەکی ئەنجامی کریزێن یەک و دەولەت نەتەوەین ڕۆژهڵاتە ناوین بۆ جوواکی ئاواکردنێ ئەو تەکڕەنکردنا جوواکی قەتڵی ئامێن ینی قەتڵی ئامێن سوور و سپی ینی قەتڵی ئامێن و ڕاستیژی قەتڵی ئامێن و بە هەم فیزیکی جوواکان ڕۆبە ڕوومانە هەم هیناژی بەردەوام دەکا هەمژی قەتڵی ئامێن و ئالی کولتوریدا ینی جینۆسایدی کولتوری لە هەمبەری جوواکان ئەو دەبێ ینی جوواک هەبوونێکە و بە زمانی خۆ بە کولتورا خۆ بە دیرۆکە خۆ بە چاندا خۆ بە چاندی خۆی خواردنێ کنج بەوانە هەبوونا خۆ ئیفادە دەکە ینی ئەگەر وسانە بێ ئینسان دەکەوێت کریزە ناسنامە بەێ مثلا ئەم دبینن نەورۆزێدا ڕاستیژی ئینسانە لە ئەوروپا جارنا ئینسانێک ئەگەر نەزانێ میناک نەورۆز کەنگێ بووە جارنا ڕەخنە دەکات دەبێژێ چما خەبەری من پێتونە بووە ینی ساڵانەش بەرک و جەژنێکە دخوازێ خۆ تێدا ئیفادە بکە ئەنجی چەند جەژنێ دنیەک و گەلی کورد خۆ پێ ئیفادە دەکاتەوە نەتەنێ ئەو ینی ئەو تێکەڵیەن جوواکی یە لە ئەوروپا بە تایبەتیژی ئەو تەنێ نە وسا خۆبەر وسا چێ بووە ینی بەخێرا ڕاستیژی پێشکەتنە تەبگەرە ئازادیە کوردستانیە ئەف ئالی خۆی جوواکبوونێ پاراستیە ینی ڕێبازێن مەسەلەن کولتوری ڕێبازێن مەسەلەن ئاواکردنا کۆمەڵیان مناسبەتێن مەسەلەن بیرانینا شەهیدان ئەوانە هەموو بە هەورە وی جوواکبوونا خۆ دەردورە خۆدا پاراستیە ئەو کرێ کولتورێکی ڕاستی ئەو جوواکبوون پاراستناوی جوواکبوونی مینا کولتورێکی لێکرد ینی کولتورێکی ڕوونیشتی خۆ دناوا جوواکی کووردە ئەف هەیە ji بۆ ویژی ئەف تەنێبوونا و ینی حتا تشتێن و باڵا ئەوروپیان دناوا جوواکە کورد یانجی جوواکێندن داژی مەسەرەن نەتەنێ جوواکە ئەوروپیان جوواکە ئەفریقیژی دەبینن لە ئەوروپا پڕ ئەو ئالیوانی جوواکبوونێ ینی خورتە تەبی ئەس ناوەکی ناوەڕۆک دەبێژم بەلکی جوواکە کورد ناوەڕۆکاویژیت هەنێکی تژی دەکا ینی هەوڵداناوی ناوەڕۆکاوی جوواکبوونیژی تژی بکە ینی ئالی مەسەلەن خۆڕێخستن کرن بەرسفداینە احتاجیان ئازادی ینی ئەوانەژی ئەو دەکە ینی میکانیزمی ویژی ئاواکریە ڕێوڕێبازی ویژی ئاواکریە ji بۆ ویژی ئەس ینی بەڕەنگێکی دنجی ینی ئەس بێم سەر مژارە ئەساسیە ژینۆلۆژی ینی ئەساسی خۆدا ئەف پێشکەتنیان و دناوا هەری کەم 5 ساڵی داویدا دناوا جوواکە کووردا ینی ئاوا بووە بەخۆرە پۆتانسیلێکی پڕ مەزن ئانیە ئەمە ئالیەکی دنداژی ینی ئەز وەکی بەچاوێکی ئەم خۆ ڕەخنەکردن و ڕەخنەکردنژی ئەم لە خۆمەیزە بکەن ئەم بێژن وەکی تەبگەرە ئازادیە کوردستانە پرسیار یەکەمی خۆدا ینی باش ینی ئانی زمان و چما ینی ئەو قەز زانستێندن هەنە چما ژینۆلۆژی پێویستە ڕاستیدا ینی مەژیوی پرسیاری لە خۆ کرد گەلۆ تەنێ ئەو پرزگرێکن کوور ئاجواکی تەنێ بە ئاوابوونە مەسەلەن تەبگەرە ئازادیە کوردستانە دێ سترکتورە پارتی بەرە ئەنجی ئەم ببێژن ئارتەش ئەو قۆناغێکی کو دەرباز بوو پژڕا وەکی ژدایکبوونێکی دن لە ناوە تەبگەرە ئازادیە کوردستانێدا ینی پشتی ئەو قەس تەجروبە ئەو قەس تێوری ئەو قەس کۆنسپتێن ینی ئەم ببێژن تێگینیان کو دەرکەتی ئەو قەس تێکۆشینێکی ینی کۆنسپتێن کوور و ڕاستیژی پێشکەتنیان گرنگ دناوا جوواکە کوردستانێدا ئاواکرێت ناوا تەبگەرێدا ئاواکرێ میناک تەوریا قوتبوونێ میناک کوشت نازڵامتی مینا مەسەلەن هەڤژیانە ئازاد ئەوانە ئاوابوونە مەسەلەن مەژی خۆ ینی دەست پێکێدا پرسیار دەکرد گەلۆ ئەو قەس مەسەلەن پارتیامە هەیە ئارتێشامە هەیە ینی ئەو قەس کۆنسپت و تێگین و ئەو قەس ئەم بێژن تەوریامە هەیە ئەو قەس ئەوی مەی خۆسەر هەیە ڕێخستنیان مەی خۆسەر هەیە
لا جنولوژی دەکارێ چی زێدەتر بکە یعنی ئەساسی خۆدا مە لەبێ دەرێدا هەم وەکی ئەنجام هەم وەکی دەستپێک یعنی ئەم هاتنە ئەنجامی هەنێک تشتان لێ ئەو تێر ناکەش بۆی کو تۆ پرێزگرێکیان کوور ئاجواکی یعنی بەڕەنگێکی مایەندە چارەسەر بکەی یعنی پرێزگرێکی تەی جواکی هەیە پرێزگرێکی تەی وەکی ئەم نەها نیقاش دەکەن دەرونی هەیە پرێزگرێکی تەی ئابووری هەیە پرێزگرێکی تەی تەندروستی هەیە پرێزگرێکی تەی جودا جودا هەیە قادێن جودایە ژیان هەیە پرێزگرێکی تە هەیە وان پرێزگرەکانە ئەم بە کیژان پرسپکتیف ئەم چارەسەر بکەن یعنی دەبێت نە پرسپکتیڤێک یعنی یەک ئالی بێ بێگومان و یعنی مەسەلە وەک وەگوتی ڕاستە ئەف ئینتەردیسیپلینەری یعنی دیسیپلینن بە هەڤرە هەفکاریە دیکەن مەسە سۆسیۆلۆژیە پسیکۆلۆژیە ئەس بژمە پێدەگۆژی ئەوژی بەشێک فەلسفە دناودا یعنی ئەف 10 ساڵی داویە لە ئەوروپا دەما جارجارا هەنێک کار دنێرم ئەس بەتیمە بژن یعنی کەسێن بێن یعنی سۆسیۆلۆگ بێ پسیکۆلۆگ بێ ئەوژی کارێک دی بکە بێ جەممە بشوغڵن لازمە بزانە ئەم تیمێک ئەم کۆمەک بە vî rengî kar dikin em hemî li cem hev dicivîn heftiye carekê û hemî dîsîplîn tên cem hev di nava de bijîjik jî heye yani beriyan hû yek rêzî yani yek alî hebî yani nêrîna lê di nêrîna ew nêrîn gelektirîn yek psîkolog bê psîkologa ji dervê wê tu karê wînîne nikarin karek dî bike lê bes îro em vetîne hevsengiyek jî lazim e hebe yani mesela kesên tên vedê lazim bê mirov psîkiyatriyê re sewq bike divê têkîliya me bi hev re hebe an jî yekî sosyolog re bi hebe yani esas fêmkirina civakê yani fêmkirina pirzgirêkên civakê gerek ne yek alî bê nirxandin yani bartkim jinalo jî vî milê de piçek rêbazek dî aniye daniye pêş دەستپێکی دا ڕێباز تەبی ji bo jînolojî ڕێباز ینی مژاری هەرێ هەرێ گرنگە ڕێبازی مەی ژینۆلۆژی ئەم بە ساڵانە ئەم لە سەربینی قاش دەکەن دەستپێکێدا تو خۆ ناخەی ڕەوشێکی ینی دەما ئەم لەسەر ژینۆلۆژی کار بکەن ینی بە جواکێرا نە لەسەر جواکێ جوداهیاویژی ئەوە تۆ لەسەر جواکێ کار ناکەی تو جواکێرا کار ینی خۆ پارچەیەک وی جواکی دەبینی خۆ سەردەست نابینی خۆ سەردەست نابینی و جواک ناکەی ئۆبژە لەسەروی لێ کۆڕاستەی ینی پرزرێکێن جواکێ ئەساسی خۆدا فام دەکەی ئەنالیز دەکەی بە جواکێرا و ڕێن چارەسەری بە جواکێرا دەبینی ئەمە دەبێت جواک جی ئیخنا ببێ بێگومان ینی ئەساسی خۆدا ئەس وێ دەرێ میناکێکی بدەم پڕ باڵکێشە ڕاستی من جێکی دندا ئەف میناک دایە ئەس دخوازم ینی پارڤە بکەم بۆرە لە جێیەکی لە ئەفریقا ئەم ینی بۆ ساژ چل کۆمیونیتیان جوورە چل جواکیان جودا کۆم بوون یەک ژوان ژنانە ڕاستیدا بەرێ نزیکی 2 هەفتە دە کامپێکی ژینۆلۆژیدا ئامادە بووە دەمامە بەحسا ژینۆلۆژی تەفگەرە ئازادیە ژنی کورد کرد ژنێکی پرسیارێک کرد گوت ئەف تشتیان تۆ بە حەز دەکەی جواک چاوا پێشوازی کردن ینی جواک ڕاستیژی وەرگرت ئەو ژنێکی و 2 هەفتە هاتیە ینی هاتیە کامپێکی ژینۆلۆژی و کامپی ینی فامکردنە تەفگەرە ئازادیە ژنی کوردستانیە گوت ئەس دەکارم ئەس بەرسە بدەم گوت دەما ژینۆلۆژی بەسا زانستی خۆ کرد تو لە چاوی ژنان بنێرە دەما چاوی وان برقی ئەوێ دەمێ بەرسف دەدا ینی دەما ئەو تەماس چێ بوو ینی تەماسی چی تەماسی ئەو ئەنێرژی ئینسان جواکێدا ڕاستیژی بە تایبەتی ژناندا بە سەدەما تەپساندنا ئەنەرژیاوان تەپساندنا نێریناوان پێشیگرتنا پێشکەتناوان نەخۆ ئیفادەکردناوان ئەنەرژیەکی هاتیە تەپساندن هەیە ئەنەرژیەکی و ینی بە سەدەمیان جودا جودا یەککەونە پەرستی مەسەن ئەف کەونە پەرستی مەسەلەن یەک ژ ئۆڵ ژ عرف و عادەت ژ پەروەردەیە ناوە ماڵبات ژ سەردەستیە مێرسالاری ژ دەولەت عالیان جودا جودا دەما هاتیە ئەف ئەنێرژی دەجواکێدا ینی ئەو کریە ختمان دیە
دەما تۆ خیتابی وی ئەنەرژیاوی دەکەی دەهەرکێ وێ دەمێ لە خۆ شیار دەبێ یعنی نەخازم تۆ بە کۆکاوی راوی جارێکی دەنگرێ دەدەی یعنی ئەو نەتەنی تۆ ژێرا دەبێژی پرێزگرێکی تە نەتەنێ گرێدایی نەهایە پرێزگرێکی تە نەتەنێ تاکە کەسیە پرێزگرێکی تە پرێزگرێکێکی جوواکیە مەسەن دەما ژنان چیرۆکی خۆ گوتن دیتن کو هەموو ئاین کەم زێدە چیرۆکاوان گرێدایی هەبدوویە لێ دەمێ مادەم ئەو چیرۆک گرێدایی هەبدوویە وێ دەمێ تێکۆشینێکی کۆلێکتیڤ لازمە وێ دەمێ پرزگرێکی جوواکی نە پرزگرێکێکی تاکە کەسێ پرزگرێکێکی جوواکیە وێ دەمێ ڕێ و ڕێبازیان کۆلێکتیڤ لازمە ڕێخستنبوون لازمە مەسەن تو ئەگەر پرزگرێکێک دناوە جوواکێدا هەیە وێ دەمێ دناوە جوواکێدا تۆ گەرەکە زەمینە ڕێخستنبوونیە ذەکەی بەێ ئەمە ڕابوریەکی هەیە سەرپەیاتەیەک هەیە تجربەیەکی یا کوردە میناکی ئەس بەسا کورداویکیمە ئەس خۆشی دناف کار و خەباتین ڕێخستنێدا یان یە ڕێخستنبوونێدا ئەس ماما یانم یە کار و خەباتین یە ئەنتەرناسیۆنالە بژمە یە ئالیە دیپلۆماسیە مەسەلا جوواکە کورد یعنی gelektir min civaka xwebxwe nas kir rast e ez Kurdim malbatê Kurd hatime ser dinê Kurdistanê mazim bûme hinek raboriyên 20 salê min ez bêjim Kurdistanê derbas bûye lê mirû civaka xwe dema mirû waranekê vê têkilî mirû nizane niho ev pirzî herdem jî tê mirû herdem jî vê pirsê dike rêxistinbûn yani mirû bikar bê bêcem hev kolektîv ama tecrübeyekî insanê jî heye mesela tecrübeyek ya taybetî me Kurda me govadî binayek çêkir ve got binayek yekemîn dagirkeriye piştê dagirkeriyek dî hatiye yek dî jî hatiye ser de em bin de fatisîne me nekorî em xwebînin ziman yani Kurd bixwe eyneya xwe nedanine pêşiya xwe an jî derfet nedane ku wê eyna xwe bibînin dema hûn di jînolojî de wê temasê dikîne mînak dibêj me hûn diçîn hinek kok û kokê digerîne hûn wê cih dikîne di nava dîrûkê de di nava zemanî de di nava mekanî de rastî jî insan têkiliyekê girê dide lê rêxistinbûn bixwe eger hûn ji me bipirsîn ez bêjim bixwe serê xwe yanî hunerek cuda ye yani mirov bikare du kes sê kes çar kes pênc kes li gel hev di nava hevsengiyekê de bi hev re têkiliyekê bike wê de pêşniyariyên we çi ne Neha berî ez werim ser bêne bîra min ez ji bersivî te dernekevim Neha me behsa rêbaz kirina yek rêbazên esasî ye jînolojî yanî pir ye herî yanî rastî jî giring û ye min bo xwe pir ciyan da me ceribandiye yanî pir berhem daye ew jî rêbazî guhdarkirin e rêbazî guhdarkirin e meselen tu bi xwe kesekî psikologî însan tên cem te tu wan guhdar dikî na tu çîrokî wan dibîstî yanî xwe tênin ziman û giriyên ku yanî ji zaroktî da yanî di ciwantî da bi sedema pirzgirêkên civakî yanî yê me qala wan kir yanî xetimîne dema xwe ve dike bi taybetî jî eger di atmosferekî çareser yanî çareserî dabe yanî hem xwe bibîne hem xwe bibe çareser yanî netenê ew bibe yanî esasî xwe derdî xwe bibêje yanî jînolojî tenê pênaseya kesî qurbanî naka yanî kesek dema qala xwe civaka xwe dîroka xwe kultûra xwe mesela pirzgirêkên xwe dika esasî xwe basî fenomenekî civakî dika basî diyardeyekên yanî ew civakî dika yanî esasî xwe nirxên civakî ye ku ava bûne û pir caran em ne li ser wextin li van nirxan niha yek ew rêbazî guhdarkirinê ye rêbazî ku tu nirx dedeyî gotinên wan çima ji ber ku zanista heyî wane wekî daneyên zanistî nabîne meselen dayîkekî dapîrekî dema qala hinek tiştên berê dika ji şifagerî bigire ji meselen çîrokên mîtolojî bigire ji pir rêw rêbazên perwerdekarî bigire yê zarokan kirine mesela wane wekî beşekî zanist nabîne zanista pozîtîvîst nabîne yanî ew zanistê ku xwe herî rast dibîne dibêje eger daneyên zanistî nebin daneyên ku bi çav neyên dîtin yanî wekî zanist naye qebûl kirin ew zanistekî ku qîmet nada alî ruhiya însan meselen qîmet nada hîs
هیسکردن یعنی اف پر خطره یعنی انسان دکاری حتی برو یعنی اصلا فاشیزم ببا یعنی کی امت در جان دکن نهاوی اوی جبوی یعنی او پناسیا هوالا من اگهانا کارسل یکو ده جتمها 2022 کردستان شهید که انجامی ارشکی دولت ترکیه یعنی پناسه کی ویج و جنولوژی پر خوشی من دچه دبیجه جنولوژی تکلیه دنافبری میجی و دلدایا یعنی آواکنا تکلی دنافبری میجی یعنی نافبری عقل و حس جبر کو زانستا پوزیتیویست اف دو پارچه کریه او یک ربازن اساسیه کو انسان دکاری به هفدورا گریه بده مثلا او دبی بنگه ها رخصتن بونیه اساسی خدا یعنی انسان راسیجی لارمانجه کی هف پارتین جم هفدو دبی کو ناکوکی هبه یعنی ناکوکی اساسی خدا اگر هبه بر ربازی دیالوگ ناکوکیان ورن نقاش کردن دبی صدما بحث کرنا انسان نبی صدما لواس کرنا انسان اف پر گرینگه یعنی یک ربازن اساسیه جنولوژی یعنی گهدار کردن خو کرنا بشک هم جواک هم کرنا بشک چاره سری و ده همان دمه دا پاروکرنا انجام وان انالیزان بجواکی را یعنی مثلا تو دما ده چی سر جواکی کی یعنی ام بجن بجواکی کی را کار دکی بهفرا هم جواک دکی بشکی جوی یعنی لیکولینی هم جواک بشکی دکی چاره سری و او بخورا پتانسیلک تینه یعنی پتانسیلی کی کده حرکه راستی یعنی انرژی کی کده حرکه ایدی او انسان بخو حاجه دبینه او بخوجی یعنی وکی کوچا کبری کی داویجی آوه کی در دوری خدا یعنی او چه دکا یعنی خلقان چه دکا او انسان ایدی او بخود به بشک جچاره سریا پرزگریکن جواکی و در دوری خورا او خلق آوا دکا او ربازه هری گرینگیه ام اساس دکرین ربازه که دن یکو پر گرینگه یعنی زمینه جبور رخصتن بونیه او کو تو چوا داگیر کردن یکو لسر جواکی هاتی آوا کردن تو چوا یعنی مثلا لکولین بکی اره لکولین بکیم بله او پر گرینگه یعنی دبی کو جه بجه اف یعنی جواکا کرد مثلا ربازه کی لکولین و ربازه کی فهم کردن پیش بخن اما تو ناو جواکا ایتالیا مثلا حتی ایتالیا باکوری ایتالیا و باشوری ایتالیا نوکی هفن راستی یعنی رنگ جبروی جواک پر رنگیه به یک رباز یعنی به تکانه ربازه کی تگرهندی نممکنه تو راستی جواک فهم بکی یعنی جواک فهم کرن یک جر ربازی هری گرینگ آژینولوژیا اما جواک جی برنگ بوینا خواه او کرن یعنی با او قز رنگ بوینا خواه فهم کرن ویدمه یعنی چاره سری جی لسر اساسی وی پر رنگی گره وری پیش خست یعنی جواک وقت پر رنگی به قبول کردن ده همان شوازی آنجا همان رنگی یعنی متدولوژی ده جی پر رنگی هبه مثلا پوزیتیویسم ده یعنی نو زانکو ده هونه کاری بحثو پیغمبره که بکینا اساس پیغمبر جی مثلا پیشنگین جواکی نه پیشنگی کرنا آنجا میتولوژی تشتن ام میتولوژی ده بیسینه خوا راستیه که دست پیره یعنی راستی حقیقت مرود تنه دنوا زانکوی ده بگیره آنجی یعنی وقت پناسه واجب بکارانی بلکه جی فرق ژنولوژی و زانستن دنجی پچک اف به یعنی خوا سردست جواکی نابینه براستی جی مثلا دما نخوش دماتن وده از گله خوش و پیوانه دمینما یعنی او هماهنگی نبه یعنی انرژی اون بس دیکنه یعنی تکیلی نبه تکیلی یک کو از گواداری وقت کم الجم و ما از دخوازم جواره ببم آریکار تنه ببم آریکار لباس یه کو خواره ببم آریکار هونین بلکه از درفته که ببم از آینه ببم که هون هنک خواه ببینن هون باوری خواه کارم یه پروفسیونال بینین هون زانین تشتین هون وده با آخوین وده پروفسیونال دمینه و انسان جی وده آخوه یعنی تو خود جوا که بلندتر نابینی تو خود سردست نابینی جخوا هنگو از یعنی به سالا مسروتشته فکراند یعنی دم تو خوش جوا که سردست نابینه آنجی تو هنک اقتدار مقتدر بونا خود تو هنک سز دکی تو خودگین آگاهی جی بله یعنی براستی آگاهی
نه تکنیکه، یعنی چقدر کار تکنیک به از بجم مجید هنک نورون تکیل نورونو چه به نورون خو ودنه تفنی خو باش بکنجی ده آلیک دیجی آلیک هیچیه، یعنی تو او ترکی جرات بجن سزگی، یعنی تو سزگی خو تو قبول بکی، یعنی تو بکاری و تکیل دانی تجربه میازان کویده محقق مستین گلک و وکوا واجی اعتراض دکرد خواستا و به پداگوژی دن ما پرورده بکنه کسی نوله هبین ل بشکجی جدی هبین کو پوزیتیویست ل نزیک بیم تنت کوریا تو بحث رابوری نخوابی که مثلا تو شو دایکاتش ترا گویی آنجی بابتش جواره گویی و نت کوریا هم وتش تبیجنه لافجی دنوا خدا یعنی انوزنم هون چه دنر خین نزد خوازم و پرسیج و بکیم مثلا افجی دنوا خدا تنبونک چکیر، یعنی مدیا دیجیتال ده هزاران آگاهیتنه به میلیونان آگاهیت کردن دنوافده و کسی جدید بچم باش مرو مانوپیلات کن بچه زانسته گویی اف زانست افت بچه کیجان زانست به کیجان پیوانی به کیجان کسان را چه هوا پیوای کو اف زانسته یعنی راسیده زانسته هی اگر بباید برسه و قسکری زنجواکی ندبینم یعنی ام نها دقناق شر جهانی سهمین دانه یعنی اگر زانست زنجواکی یعنی زانست بگشتی ند مونوپولا یعنی دستالات دارن دبا و به خدمت جواکی رابط دبی که او قسکریز نهات بای آستکی کو یعنی شر جهانی به رنگی و به وحشیتی یعنی ام دتو یعنی شر جهانی یکمین و دوهمین ام هنک دیمن اندزانن هیا اما ام نه چاقی گیدانه ام نزدن فرق نکنم شرطو بخوا بچاوی خود بینی یعنی سرک دولت هنا کو سرک دولتی کی دن د عرفی دیپلماسی دا کو هرتم پشتی دریان دا هنک تشتان ده هاتن کرن یعنی جواک ندادید اما نه برچاوی کامران برچاوی روزنامه وانن سرک دولتی کی دن دقوتینه بنرختك برشاوي كاميران يعني يانجي باجارن بعرديرات تنتخت كرن برشاوي كاميران دي بوشانه زنديدا يعني ام شاخكي وصاده جيان دكن يعني زانست ودمه راستيجي ذهنيته د صلاه داريان هذا د كريزكي بروبر مزندايا تشتين كو راستيجي يعني بيلن جدايا فيمينيزم كرنا يانجي يعني كسين كو براستيجي في كريزي ديتنا يعني خواصنا مداخله بکن بنیرینین خوا با برهمین خوی ی تئوری خواستنا یعنی ربکن نجبو هنیک تبگرین جواکی تبگرین شورشگریه خواستنا مداخله کی دیروکی او بکن اما دیسان هاتنا قناقی کی لوی مسئله قلوبینا یعنی وکی دیواره کی یعنی قلوبینا چیه دما تیسر مسئله ربازی فکراندن میتودا فکراندن اف میتود جاری کردن وانه دبا جاری کردن نوا زی دولته یعنی او سنترالیزم دولته او پاوانین دولته یکو جواک کوله دکا یعنی بنیرا ام پر دور نچن تفکرین فمینیست ام او بگرن تبی کو تفکرین فمینیست تفکری هری رادیکال یله هم بری سیستمیه یکو براستی ذهنیتا بافسالاری دشفره کرن یعنی آشکرا کرن یعنی رخنه نوانی پر جدی هبو لهمبری ذهنیتا چیتیا زانست و ذهنیتا دولت لهمبر مونوپولی کاپیتالیزم لسر جواکه رغمی ویجی نها ام دقناغی کی دانه کو فمینیزم بخوا برخنه پر جدی را روبرویه و د وی ولایتیا کو هيا کو فمینیزم بویا ایدی قاضی کی الیت و قاضی کی دنوا زانینگه هندا بویا تئوری و بویا یعنی دوری جواکه کتیه تو هر زانسته کی جواکیه هر زانسته کی بگیره دست یعنی هر ایدئولوژی اگر نجواکی به دکوی خدمتی د صلات داری لو ما دما نابه برسف یعنی به جواک دور دکوی توج آرمانجا خود دور دکوی و دمی پارچه دبی دما پارچه دبی دکوی خفقه دولته و دولته تا ایدی جاری کدن تا ربازن جدا تجی داگیر دکا یعنی ایدی توجوی در دکوی کو راستی جی ببی ربازه کیش بچار سر کردن پرزیدی کن جواکی نه بخوا قناقی نه دا
ڕغمی و ئەم تەک جۆرەیەکە فەمینیزم تونیە ینی بەدەهان جۆریان جودایە فێمینیسەیەک و ئەو بخۆژی پرزگرێکێکی مەزنەک و ئەو قەزدا پەشبوون چما لازم بوو ئەگەر ئەو قەس پرزگرێکیان جوواکی هەبوو دەکاری بوو مەسەلەن بەڕغم ینی بەڕەنگێکی کۆلکتیف پرزگرەکان وەری ئەو کرن ینی ذهنیەتە فێمینیزما لیبرال ینی جوواکە ڕژ نابینێ ینی ژنیان ڕژ نابینێ پرزگرێکە جوواکە ڕۆژڵاتە ناوین دەیانژی جوواکێن مسلمان نابینێ ینی ژێرە نابێت چارەسەری لەومە دەما جوواکێکی نەکارێ ژ زانینێکی سوود بگرێش بۆیک و خۆ تێدا نابینێ مەجبور چی دەکا ینی لە ڕێبازیان دن دەگەڕێژ بۆیک و بە زانینیان دن لێکۆڵین بکە و پرزگرێکی خۆ ئیفادە بکە پرزگرێکی خۆ چارەسەر بکە ینی ئەساسی خۆدا ئەم ینی پرسیارە و زانین تەنێ لە قادێن ئەکادمیکدا نایە هەلبرین ینی ئەم نەها لێکۆڵین دەکەن پڕ قادێن هەلبرینێن یانجی ئەم ببێژن ئافراندنە ئەم نەبێژن هەلبرین ژبەرک و هەلبرین ڕاستیژی شتێکی پڕ میکانیکی وەکی فابریکە تێنێ بیرا ینی ئەو یەک و قادێن زانست تێژێرا دەبێژن نۆڵژ پرۆدەکشن ینی ئەساسی خۆدا وەکی ماکینەیەکی وەکی شتێکی میکانیکی وەکی فابریکەیەکی تێنێ بیرا ئینسانان ئەم مەدیت ینی لێکۆڵینیان خۆدا ڕاستیژی مەدیت ناف پڕ جوواکێن جودا حتى لأوروبا جي نتني ل يعني جواكندن يق قطاعندن مديتكو زانين هنا كو هيج علاقي خو بقادن أكاديميك نينا قادن أكاديميك يزانين جهانيان أنستويان نينا ناف جواكدا ربازا أفراندنا زانينيا كوكا خو بخو جواك همو قادن جدادا مثلا من بخور راسيجي ميناكي كي بربالكي جديد دما كورونا دا لقبيلة نزيكي كينيا لناينوكي قبيلة راسيجي قلتن يك إنسان نابا قبيلة مدى بس دما كورونا نمريا جبركو بزانين ينكو بابيرو دابيريوان هل براندنا خو يعني فيروس باراستيا و دما ما اللي بدري أم رسمات ماي أم بسيار ذكر كي مديت أو ربازك أو بكارتين لرشلات النافين همان رباسي أما برجواك بسدما باجر جراي يعني أم ببيجن باجر بوينا مزن يم متربول بونا باجران أف رباس جدز دايا الرباش غندا بويا شيء مثلا تو دناف جواكي خدا تكاليا شوا أوادكي پسیکۆلۆژیکی چاوا ژیان دەکەی چاوکانیان تێی معنەویات چییە چ خواردنێکی هەڵدەبرێنی ینی ئەم ببێژن مینێراڵە ڤیتامینە پرۆتینە توشکو دەرێ دەگری کیژان خواردن دخۆی کیژان ئاردێرە ینی چاوا بە ئاردرا عەلاقەدار دەبی ئەوانە هەموو سەدەمێن تێی بەهێزبوونە سیستەما خۆپاراستنە لاشی تەیە ئەو دەهێڵەیە و ڕاستیژی تۆ بەهێز ببی ئەو جوواکبوون لە ئەساسی خۆدا دەستپێکیدا جوواکبوون ئەو دەهێڵێک و تۆ عالی بەدەنیدا بەهێز ببی و ڕاستیژی بەرخۆ بدەی لە هەمبەری ینی ئەگەر ڤیرۆسژی هەبێ لە هەمبەری ڤیرۆسژی بەرخۆ بدەی ینی ئەف پڕ ڕێبازێکی ڕاستیژی باڵکێش و گرنگە و ینی قادێن تەندروستیان کیمیکەڵدا وندا بووە ینی ئیدی تەنێ دەرمان تێن ئەساسگرتن دەرمانیان و دە فابریقەیاندا بووە ینی قادێکی تیجارەتێ تێن ینی ئەو کردن چما نەها چاخامەدا ئەو قەس شێرپەنجە کانسەر ینی پەنجە شێریژن چما ئەو قەس مەسەلەن زێدە بووە نەنۆرماڵ زێدە بووە ینی بە تایبەتیژی کانسەریان سنگ ژنان لە جێکی وەکی بەلجیکادا مەسەلەن ئەس بخۆ چوم نەخۆشخانەیەکی ئستاتستیکێکی نیشانی مندان دە ساڵێکیدا 760 ژن ینی تەسبیتە کانسەر هاتیەکردن ینی ئەف هەژمارێکی پڕ زێدەیە وێ دەمێ ئەم دچاقێکی تەندروستدا ژیان ناکەن ئەم سایکۆلۆژیەکی
تەندروست داژ ئەم خواردنێکی کو دەخۆن جوواکبوونێکی ژیان دەکەن ئەوانە هەموو بە هەورە ڕاستی قادێن کو ژینۆلۆژی خستیە یعنی ئەکۆلۆژی ئیکۆلۆژی مەسەلەن پڕ قادێن دنی جودا یەکوش بۆمە قادێن لێ کۆڵینێ مەسەلەن تە بەحسا پەدەگۆژی کرد ئەوێدا یعنی ئینسان نەتورکە کو تۆ ئاگاهی بخەی و گۆڕیوی ئاگاهیان بمەشێ ئینسان هەبوونێکی ینی زیندیە ئۆرگانیکە جوواک بۆ خۆ هەبوونێکی ئۆرگانیکە ینی گەرەکە باخفێ دەردی خۆ ببێژێش بۆی کو تۆ ژێفام بکەی ینی پرزگرێکی وی چییە ئەو جوواک ئەگەر ناخفێ ئەو جوواک خۆ ئیفادە نەکا کولتوری خۆ ژیان نەکا زمانی خۆ ناخفێ چاوا دەکارێ مەسەلەن ئیفادەیە خۆ بکە چاوا دەردی خۆ فام بکە ji bo wî jî ev rêbaza meselen rêbaza Paulo Freire yekû yanî ji bo pedagogî pir giring em dibînin mesela heman rêbazekî ku di tevgera azadiya Kurdistanê de di qadên çiyayan da însan çawa dikarî ew qas enerjiyekî wî yê veşartî derxa holê û yanî bênê meydanê û kanalizey yanî civakbûnekî nû bika yani penaseyekî nû yê civakbûnê bika penaseyekî nû yê azadî bika ev bi bawerî min pir giring e yanî berpirsiyartiya însan li hemberî hevdû te podcastekî xwe da qalavî berpirsiyartî kiribû yanî bi bawerî min giring e yanî civak niha berpirsiyartiya wan li hemberî hevdû pir giring e werin nîşandan yanî ne li ser bingeha hîrarşî ne li ser bingeha madiyet ne li ser bingeha sûd wergirtin ji hevdû lê li ser bingeha hevdû famkirin hevdû rêzgirtin îradeya hevdû mezinkirin û rastî jî li ser esasî parastina koka xwe kultura xwe zimanî xwe çanda xwe û rastî jî dema em dibêjin çanda xwe em gereka aliyekî din jî em bizanibin ku çanda serdestiya mêrsalarî çanda em jê ra dibêjin çanda tecawuz yan jî dezdirêjî ser jin ser zarok ser civakê çawa pêşketiyan vî çanda negatif jî em bibînin yanî bi vî merciya ku me de jinolojî da pêşxistî giring e belê yani ez yani wek mêrek Kurd te penaseyek dijî dibêjin mêr zelam yani ez şaşnebim di jinolojî de pêva zelam gelek nayê bikarin yani şaşnebim ji zilmê tê zilim bikar belkî ji wê bê belkî ji min şaşî rovekir bê li mêr an jî Mehmet Arif Cizravî di stranê xwe de dibêje tu mêrî tu ne camêrî camêr jî penaseyek dî ya civakê de yani ya ji dê tê yani xwe ji hem ji dê standî yani asas belkî jî ez vê wekî şîroveyekê bêjim me yani di axaftinên we de dema we penaseya an jî we gelektir hûn ketin kûratiya jinolojî de min ev gelektir bihîz civak bûn yani mirov bibe civak tekîlî bi hevra be taybet bû belkî jî bû yani me hinek şûreşa sanayiyê şûreşa endûstriyê me nedîtiye Kurdistanê fabrîka çê nebîne ez bêjim me ev besa Information Society civaka agahiyê li cem me çawa derbas bîye çawa derbas nebî em xwe di nav van penasiya de dibînin an nabînin ez wê nizanim lê civakbûn bi rastî jî li vê de hem di aliyê xwe pratîkî de ez vê de dibînim hem jî ez bi xwe jî mesela kesek gelek kêm temasê min li Kurdistanê heye ez derfetnîn hênem bikar bin biçin Kurdistanê ew civakbûn gelek pêdiviya me bi wê civakbûnê heye lê civakbûn yani an jî ez bêjim te wek mêrekê wek camêrekê wek çawa hûn penase bikîne yani heta mirov bikar bê xwe ji we hezirê xwe yê mêranî yani ew mêranî ez dizanim jinolojî tişta we min tevlî konferansên we bîme me we beriyan hûn jî gotiye mesela gelek dema ev jî tê tevil hevkirin ez dixwazim hûn rastî jî binê wê xêz bikîn ji me re vebêjîne mesela besa jin dema tê kirin ew jin ne yani tinê ew kesa ku zaroka tîne ser dinyayê ji wê gelektir yani zihniyeteke yani tabii mirov vê zihniyetê rûbirû bê wek mêrekê mirov bêje ev zihniyet çawa yani mirov kesek ne baş bê mirov zilmê bike herdem darek destê mirov de bê mirov bikar bê wê malbatê tenê pê zilmê mirov rêve bibe ev tişek bê axlaqiye jî esas veca mesela belkî 20 sala ez nava vê lêgerînê de me ez dixwazim ya xweşiktirîn baştir peyda bikim geha me belkî jî beşek geha bim cihekê
لبس هیتش جی بجی هنه کو اسه لازمه لسر بگرمه لجواک و چا و مثلا جواک بونو ما و چا به و سر کی جان اساسی به آنجی دما ام جواکو کرده بخوازین تشتکی و گوهرینا مثلا جواکی گلک محافظه کارین یعنی نه محافظه که جوالی دینی و یعنی ام تشتین خوانا بردینه یعنی الماندن نو خوا ام گلکین بردینه اف نه استنگج مرا نها دما ام بحثا جواکی کی یعنی جواک بون دکن هر جواک بونک جنا البته یعنی جواک بونک جی هی در دولا نرخن کم نفرس یعنی جنت دا objeya jinti da yani tuneye ama mer her tişte ev rastî civakbûnekî ku ne li ser esasî demokrasiye ne li ser esasî ekolojiye ne li ser esasî azadiya jinê ye ew civakbûna ku em qala wî dikin yani bi têkoşîna azadiya Kurdistanê em dikarin bibêjin pêşketiye êdî snûrî heta Kurdistan jî derbas kiriye ew civakbûna ku جنوب و پناسه کرنا خواه یعنی جبو هم میر هم جبو جنیه در فت افراندیه یعنی دسپیک دا بلکی دما ام قلا دیروکا تفجير آزادية كردستان دكان دسپیک دا تاکو توک جن دنا و بی تفجير دابونه جن نکارینه ورن نوا تبلیغ تفجير ببن چما جبرکو نوا جواکی کی يعني جواكي كو هبوية نبى ذهنيتها كو هي دكاليبو بمشي نبى ذهنيتها قاشو دولتين داغير كلين كردستانيا برد يعني ريفورم بكا كو افيو كبيا جنومير بقانونا افا بكا توكي مروفنا بيني يعني توكي مروفنا بيني تو دي قناغي كي دا دزبويتي كوشيني دكي كو جني كرد ما في وي تنبوية كو لسر سفريا خوارن به ظلام رارونه يعني دما دعوتان دا دما شینان دا دما ابدا جن هرتم جدا جيكي جدا رونيشتيه يعني هر تشتكي وكي چي بيجن محرمه چي از نظام يعني د كرمانجي دا يعني شرم تديتن وكي شرمكي وكي اوكي جي جن تمی گرگ بوی جدا به حتی دنوا مالبات بخوجی دا جی زاروک و جگیجن هرتم وکی جدا یعنی تو دنوا جواکی کی وساده جواکبون نکاری بی وکی جواکبونه کی او بکی اف تام اتمسفری کی داگیر کردی توی بله یعنی ری داگیر کردی رج یا مثلا اف جواک یعنی جواکو به ویرنگی دنوا خود مثلا هم زمینه داگیر کردیه زمینه داگیر کردیه اری زمینه داگیر کردیه جبرکو ذهنيتك كو هل دبرين دناوا جواكي دا يعني وكي كو مثلا قلتني كي راسي ربر ابو هي برجرينجا دبيجي دولة شي بسري ميرتينيا ميرجيتي عيني تش بسري مالبتينيا وكي زنجيركي كو دستي دا هد او تاني او هي وكي دن تشتكي وينينا يعني اساسي خدا تعريفها قال لك باش تعريفها ميركريا دبيجي تشتكي وي تونيه ولاتكي وي آزاد تونيه آخكي وي تونيه آزادي اوي نينا يعني خوش كولنا بينه يعني هيا تونيه جنو زاروغ وكو ملك دبينه تشتكي دولة بسري وي تاني او جي بسري جن تاني مثلا او قريدانا آزادية أخبا جن آزادية جنرا قريدانا آزادية جواكي آزادية جنيرا يعني او وكي جوهرة فلسفه وی تفگری یعنی اساسا کوکا جینولوژی دناوا کردان دا جوی یعنی کوکته راسته ام دبیجن دما ام تعریف جینولوژی دکن ام پر دچن جواکا خوزایی جواکا اخلاقی سیاسی تفگرین شورشگر تفگرین جواکی تفگرین فمینیست پیلن فمینیست یک اوانه هموش بوما بیگمان رفرانسن جبو آوا کرنا جینولوژی اما رفرانسی می هری اساسی يجينولوجي يعني جبو كردستانية جبو كرد يعني جبو جواكا كرد يعني perspektivi خو ام جوی تکوشینی دگرن ام جنوبا پناسه کرنا خو دگرن میرکی کو به راستیا خو ایدی دحسه يعني او گوتنا کی
هەواڵێکی هەواڵ ئەتاکان ماهیل هێدە ئاخافتنێکی خۆیە دەرسا ژینۆلۆژیدا ینی دەبێژێ ینی دەما مێر هاتنە ناوا تەفگەرێ دەما ژوان دەپرسی دەبێژیش بۆچی هاتنە دەبێژێش بۆ ئازادیە جوواکی هاتنە ئەساسی خۆ نابێژش بۆ ئازادیە خۆ هاتنە وەکی مێرجبەرک و مێر خۆ ئازاد دەبینن ئەما دەبێژێت دما هەواڵن ژن دەما تێپرسین بۆچی هاتێت دەبێژێش بۆ ئازادیە خۆش بۆ ئازادیە جوواکی هاتنە ئەساسەن کەسیان خۆ کۆلە ببینێ بێداربووناوی ینی پێحەسیناوی شیاربووناوی ژ کۆلەبوو ناخوا دەها زێدە زووتر ینی چێ دەبێ ji ber wî xwe yanî pêhesîn ji kôlebû naxwe rêya ku te deba esyan li hemberî vî koletiyê li hemberî vî dagîrkerî ev pir giring e be bawerî min yanî tiştekî rastî jî di tevgera Azadiya Kurdistanê bi 5 sal hatiye kirin ku bingehekî pir giring e ji bo jînolojî ez dikarim bêjim ew di hem de kesayetiya jin de hem de kesayetiya mêr de guhartinên giring çêkiriye yanî di nava malbatê de guhartin çêkiriye yanî di sosyolojiya civakê de guhartinekî çêkiriye yanî niha em nekarin bêjin yanî rast e em tewayî civak em bêjin tewayî civak hatiye guhartin na ama iradeyekî guhartin yê di nava civakê de heye rastem bi rastî jî gelek giring e ez nû nizanim em çi xwasî me xaftiye gelek gelek xwezayê herikbar derwazbiye bi rastî ez gelek gelek spasiya we bû şîroveyên we dikime yanî muhaqqaq min hin not ji xwe re girtine yani ev jî dersik jî bî yani hem podcastekî bî lê di heman demê de ji min re jî dersik bî Necîbe Xaradexî ez gelek gelek spasiya we dikime bi hatina we em gelek gelek pê kêfxweş bîn bi rastî jî têr û te jî derbas bî mehvanên ezîz me îro podcastek kir ku me bi rastî xwest em gelektirîn zanistên civakî yani ew kesên ew agahiyên hûn herdem li ser ekranan dibînine li sernavê bîlîm sernavê science sernavê zanistê ji we re dibêjine me xwest em piçekî wê nîqaş bîne bêjine yanî ew piçek ne bêaliye gelektirîn xweyî ala xweyî fikre xweyî îdeolojiye hin tiştê dixwazin bi çarçoveyekê serê me de bidin avakirin muhaqqaq yanî zanist em tundî em redkirina zanistên înin hê gelek tiştên wê berhemên wê jî hene em jê sûd werdîgirin û taybet ez xwe jî di nav karê xwe de çi xwast ez wê rexne jî bikim lê bes hin tişt hene ez wê hê jî cîbecî tînim belkî jî ji qanûna ji belkî jî protokola an jî belkî jî ew beş li cem min mabe ez wê bi cih tînim me xwest îro em jin civak yanî azadî li kî de em li kî de azadiye bigerîne demam tengasiyê de mimîne em xwe li kî bigirîne piçek me va mijara me axaft heta careke din xwe gelek gelek baş birinêrin silav û rêz